Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azimin fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Satana jamaah muta'allimin, satana jamaah saimin jukanan saimat, sesami-sami satana muljaki Allah, sesatana batan kula muljaki. Langkong-langkong sataja kiai kiaji guru ngaji jukanan semontut giliran mahadir marabu sasarengan dan kaula dak kecompoke kaento ingki teretan Maimun sarengan keluarga sesatejana batan kula muljaki muka-muka satejana tan kula jamaah ban satejana keluarga teretan Maimun kaparengnah nikmat raja dari Allah terutama dalam puasa Ramadan ni tahun semakin gentoh mantar banyak hasil laban pedena petis saya rasa aki samangken itunya lebih-lebih petis bekal rasa aki ku laku samun ngadep Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam muka-muka tetap ke atas Nabi jukan bahanutan betan kulis saja kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kitab 2 rutin imaos neng kompolan kaito. Sebelum penekatan kula ngaturakin setong debu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali beliau adabu ittaqu syahr Ramadan. Ittaqu syahr Ramadan. Fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwahu. Wa kadzalika as-sayyi'at.
ittaqu taqaban kapi syahr Ramadan dak ke bulan Ramadan. Bukan apa saya maksud na Nabi tanggulai pakon takok ke bulan Ramadan andi arteh tore kuleban panjenengan bulan Ramadan ne ke patako ongku dekat Allah. Makle teti arapan manabi Allah manggil ten kaulah bulan Ramadan banyak ke pakon puasa karena Allah nyipta akina tor apare ngada ka orang se puasa banyak ke teti orang se takok ka Allah ti usahana manabi Allah mata dia dan kaules saja ke bulan se takok ka Allah karena saja pasti banyak kepada kutu sabab. Maka sahabat pekulaban panjangan engki kotu patako ongku dekat Allah dalam urusan Ramadan ni. Cak kailer-kaileran saudara. Cak kailer-kaileran, cak kerjaan pas serius. Cak Buna Al-Habib Muhammad As-Sayyid Tahun As-Sayyid Muhammad Al-Maliki ni dalam kait apa? La taj'alanna Ramadana syahra fukahatin. Sehingga bencek sampai akabai dak ke bulan Ramadan mon eka kebai teti bulan kerja. Napa saya maksud kalaban bulan kerja? Bulan semon aba ala kawaki amal-amalan yang bulan Ramadan ni tak serius. Cak akabayan lalakon-lalakon ning bulan Ramadan ni kasi akan tu tak ada keseriusan. Je kerja hal-hal setak manfaat. Kita termasuk jumlah lagi along bolong ngapol kompol bi orang se tak bisa atolong tor tak bisa pun to abe kangkui bisa ngi Ramadan dak lebih serius saabe ngalakwaki serta jenis itu tuntut ning dalam Ramadan ni. Yang kadang abe kadang ning tarawihan via kerja mo. Tarawihan agaknya cing macam salawat imam kita macam salawat jagala le kau ada ibu di ada iya mangkat lebih fokus menjepon badul ulama berseda buaki bid'ah masang salawat mungkin kerana salawat kebayatan telak-lakna solat antara rakaat ke rakaat banyak bid'ah di arti tak ada contoh maksud ada senyontoh maksud ada mungkin karena abak maca salawat king salawat ni kaumku je tak ada kenang najana apa saos kita apa karena Nabi sekalampan daerah-daerah akatia di Masjidil Haram, Masjidil Nawawi ada salawat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, cakap boleh Allahu Akbar. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebain main kadang imam kita Allahumma salli ala Muhammad alih kada ibu dia dan ini kenyamanan pun larang ngarang kateng-kateng kasih tak serius. Jadi sarang gusti kejan Nabi patako ongku ban ke bulan Ramadan karena Allah Ta'ala manggil kulaban panjenengan pa kuna puasa nikah. Allah Ta'ala tak manggil nyama kabula
Allah Ta'ala tak manggilnya maka boleh. Bali Allah manggilnya maka leban panjangan orang yang seiman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ni ke benih la'alla benih mantar boleh, benih kata-kata mantar boleh, benih kata-kata sopak je boleh pun tak. Karena si ada buah la'alla ni kan Allah. Masa benda Allah ngujak mantar-mantar ke siapa kan? Jika pasti nak leban panjenengan sareng Gusti Allah panggil bakon puasa bulan Ramadan bani kecet pada tireng takut ke Allah. Pasti kuleban panjenengan ni bekal tireng setakut ke Allah. Cuma dengan kecatatan kule patako ongku daga Gusti Allah ni dalam urusan Ramadan ni kan. Kule tibi puasa cetlah pondang ngantang tak berde puasa ni paling bagus mak cek padang ke are cek padang ke are no kule sepadang are king polana dari compok lauk ke studio kun sini ngali are mari kemudian tak ngali are boleh cek pas deng nengai dalam cek tak hubungan ben siapa. Andi arti kuleban panjangan si bisa berhubungan ben di luar jompok sengi arti termakna mun kuleban panjangan mereka keluar dari jompok ni berpasa. Mana kuleban panjangan selaku orang tak ni ketekel loh. Nah kuleban sampean ketekel cek niatan apa boleh tak ada lain niatan ngisi Ramadan dari apa kalaban laku si berdiri dalam tekel ni. Jadi serius kapi ala kau na serius, sehingga intar ngaji na serius, si ada darus serius terus ni. Orang ada macam muka Nabi, fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwahu. Orang nak apa kusan ni bulan Ramadan, panika dilipat gandakan etekel sarang Gusti Allah. Sesuatu selakar karena ini bulan Ramadan ini kebagusan selakar etekel pun apa dalam kebagusan menikah dak pun apa saya tak pernah etekel lagi sareng Gusti Allah elaina bulan Ramadan. Jadi amal bagus aku leban panjangan saya kelakon ini bulan-bulan ribadin sebulunan saya tak pernah bi Allah ni kayak bertambahin bulan Ramadan ni pasti tambahin bi Allah pasti tambahin sareng Gusti Allah. La ghairu sampai tambah ni diboki ghairu mahsuratin la ya'lamuha illallah. Si tak kening bitong tambahan si tambah ki Allah ni si tak ada ngau ni punjukan selain daripada Allah. Allah. Cuma si lebih tengatek mengana kutu bataka ongku wa kadzalika sayyi'atu. Kecubaan juga sebenarnya tambah. Mundi badin sebulan Ramadan sampai umpaman awasap. Lalakon cuba sih katon tak ke pangkrasa cuba ni kan awasap mak. Ngangkui sandala orang king tak mit jadi beli boleh king ngangkui kelun. Harus haram kok mak. Sampai ngangkui sandal di noreng. Ngangkui. Ben sampai niat beli tinggal mari yang mentara kejeding tar mana. Ini kekuasaan. Dan ini ke mundi ini kelebihan sambian sareng Gusti Allah rekenin tu sana sekalian ngalakwaki tu segosap nikah maka bisa jadi kelebihan panjangan mun agosap ning bulan Ramadan kini kepada tidak tahu dia lah ya alamuha illa Allah ya tambahna kesalahan ni kita tidak tahu cuma Allah saja. Angkat tengah keseriusan ukun apa boleh pun lamangkin
bagi si nampak kemis ni siap ring malam Jumat bulan dapat deban para asati yang listrik ro. Telepon ko sebah lah tak serius ongko tukang ngurusin bahasaan deh lah tak serius. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mungkin kasi nampak Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lesa ngangaren. Para pertengahan. Jadi dari sangangaren masuk masuk 10 pertama awwaluhu rahmah. Tadi Rabu ongku kebelasan Allah. Manabi kulaban panjenengan ni masuk pertama awal atau bersepuluh pertama bulan Ramadan. Kulaban panjenengan tak bekal ekorangin belasan Allah Subhanahu wa taala. Selalu itambahin kebelasan Allah Subhanahu wa taala. Kemuka dari sesangangareh sila kalebat panikah sampun lay jalanin terus ben seterus kulaban panjenengan sampai notok yang bulan Ramadan. Saja namantar iterima asrang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mater abak tetia saja tambah semangat arep puih kelas muttaqin, arep puih kelas kulaban panjenengan tetia orang setakwa dekat Allah ban mater muka sareng kula sedaya iba selamat dari macam ngelakonin kesalahan dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tore daga kita pasti pertama dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nomor 70. Kandim bencana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinaru bid-diyar. Ad-dinaru bid-dinari wad-dirhamu bid-dirhami wa sa'u hintatin bi sa'i hintatin wa sa'u sya'irin bi sa'i sya'irin wa sa'i milhin bi sa'u milhin bi sa'i milhin la fadla baina syai'in min dhalik. Nika sampung na hadis ka masalah riba. Jadi kudu pada maksudnya. Tak oleh kulaban panjenengan mundutin manfaat dari si ampon lah akataki. Jadi syarat pun apa ajual sebagian dari setong jenis kalaban jenis sesapadan. Manabi terjadi kulaban panjenengan banik pas muntut lebih
dari pun apa silakan lampon layak kataki panikah samping tak sah juga panikah termasuk daripada kocak riba. Berisi ada buaki kun haram meloloh. Hukum riba apa kun badah. Sebagian ulama pakun as-sa'a kata kengkun hukum riba apa kun tak elak. Titi ad-dinaru tining sadinar ingki panikah bajar nabi dinari kalaban sadinar. Wad dirhamu cukan sadirham bid dirhami kalaban sadirham. Wa sa'u hindatin tining sekentang hintah bi sa'i hindatin cukan kalaban sekentang hintah. Wa sa'i syairin tining sekentang syair bi sa'i syairin cukan kalaban sekentang syair. Wa sa'u milhin tining sekentang milih buja bi sa'i milhin kalaban sekentang buja. La fadlah ta'ala lebih baina syai'in antara situng min dzalika dari kebenaran kasebut. Ti mun kulabah qatu malabbi atau orang saya acual qatu minta lebih dari pun apa saya jual lagi mereka bisa tetih ribanya. Rawahu Abu kita apa tenangal Abu Nabre Asin asid asyadna Usaid rawahu Abu Usaid As-Sa'idi rahimahumullah. Usaidin wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manhadabu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Dhaqa nyipcep ta'mal iman idakah rasana iman. Dhaqa mangki maksudnya nemu. Dhaqa nemu adrak kemana. Dhaqa nemu ataban mangki ta'mal iman idakah manis sa iman rasana iman maksudnya. Man pasira orang radiya sirida yasa orang billahi kalaban Allah rabban daka pangeran iktafa bihi rabban walam yatlib ghairahu walam yatlub rabbahu berarti iktafa bihi tak pangeran ka sabab boleh kun Allah kun pangeran aku leban sampean tak butuh kasih lain. Ini kasi pertama orang si bakal mangkiih rasana iman. Timun engak pasaan serena aku leban sampean ka orang si iman si perintah Allah. Rangku ya basa. Kuleban pancengan si perintah Allah rangku ya basa. Jadi serius saja si kela ungkun na puasa na kuleban sampean mon lang ngarasa aki ridaan atitan kula ni ka pangeran ka Allah. Jadi apa sana tak tero ka apa kun cuma tero kasih bedaya junan Allah. Jadi ka terus kuleban panjenengan asalat ta kuleban panjenengan ibadah na di macam banyak ibadah di dalam Ramadan. Mana kata ada sekali lain. Cet tak ada selain Allah tak ada. Cet saya kaputa cuma sebedaya junan pun Allah Subhanahu wa taala. Benimu dila atarawi bah makat sarasar. Arokan benih putrodin Allah.
Cereng bekun tak berkat ki makai pesin awak. Benih pesese ka sedekah akhiro benih tak berkat. Senere masih tak oleh berkat. Karena lopot nere meneng. Aba dia pun nering sepola mbak. Al yadul ulia khairun min yadis sufla. Orang asadekah dia lebih bagus tempeng ben orang senere masadekah. Tapi melarat dong dia melarat. Abak si pas andi nilai mun abak satang sedekah dia fokusan tempeng bi orang senere mari melarat. Malam ni akhir zaman bekal pangki benyaan fokusan senere mah daripada orang se sedekah. Bersih hubungan ni. Kengki bedeh karena orang-orang se ngibah hasil abak senerema dia kecau daripada kelas orang se abri gitu kelas kita ketetian ruah dari putona kabese takar bengi be solat kan dari putona kabese takar bengi be solat tapi make solat temastin ki mar esa ebe jeng ede tengin pokol asar kan bengi ba jasa yang tidak pesen tak kira je ini seandainya kada berjamaah kan saja bocor tak sebab ni sama bocor sebab ikut datin letok atok benreng kota lah cocok ngarohnya Keng consider teng bareng di sana jadi bisa tak lepas. Bahtang matang ben saja. Saya bah ngempar saja deh nyaman jeru. Makanya ada buah kiban kajeng Nabi sedekah sepaling bagus mun tanang ngasih kangen saya sedekah tanang sekacer saya tak tahu. Itu yang diarti abak cetak ke bola cak sedekah tak ke bola. Berarti orang saya bajang, maaf bajang, gimana bajang beriin. Aduh sih. Mulai ke bola kada ja'atu ummah. Aduh. Wah, paning dah ada orang. Wah, paning. Le mungkin ni toresare bulan Ramadan ni muntah esare amal manis sekulaban panjengan mangki amal lenare ni mak muntah esare bulan Ramadan tak ada temu tak ada temu karena makia kulaban panjengan apa asa jaring pasan ni kesiman mu lapar pelkakna tak oleh na apa benih kun masalah lapar berkah al bini ni kan pun lah halal tak boleh bolong ngabas itu kan ngabas bini menteng bini kan kun ngabas tak apa menteng bini ngorangin genjer napa menteng bini nama boleh saya menteng jet hello menteng bini menteng mohon ngabas tak apa sengabasan manteng ni hukum makro kan makro ni ngorangin kegenjer na bahasa ni manteng bini mun benih bini mengapa yang saya biasa bah ngabuburit arong kun benih ngabuburit hanya di teng selebat bah juta kira-kira bu juta iya ngaruh kita ada oleh bahasa iman na lapar iman na pelkaan ko kam min saimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas banyak dengan bahasa dia punya Nabi saya tak ikaule apa hasil bahasa nah saya ikaule cuma lapar dan pelkaan
nahan lapar sehari, nahan belka sehari, pas kencen dah tak boleh apa. Nah ini boleh. Wabil Islami dina, orang bakal mangkiih rasa manis seiman mun la abaan aridaih abaan baneka andi agama Islam. Aridai abaan agama Islam. Andi arti rida abaan ngalakonin lalakon silakan perintahaki neng dalam agama Islam dari saja amal-amal bagus. Apa jeng rida, apa sah rida, asadaka rida, terus sebenarnya juga Nabi Muhammadin Rasulan bencukan rida kalaban Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki Rasulan dak katati utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa riwayat dak manaka hadis At-Tirmidzi sampai Imam Tirmidzi an Al-Abbas dari Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala an-nabiy qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mek tong nodi. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatun lausuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jila. Wa haqiqatun bentining saanya mahakikoh lausuluhu panikada baknah iyoreng lil maqsadi da saja. Wa musyahadun ban panikana ngalena atena nur da nur nyata na bareng samar at-tajalli sepadeng da katena binjila kalaban cek padeng sikalaban hasila aba serat malarat jeung ngajaaki acelenaki atoran Allah syariah terus sopa aja kula andi catatan syariat banyak terima Allah manabi alai bati kalaban selebih tengat alai bati kalaban wara alai batin kalaban azimah alai batin kalaban riyadah seetot ada lain supaya kau le kini ke musyahadatun nurut tajalli iki benekan ningalena dekat terak ningalena padeng dekat ateh kalaban padeng si sampurna ti maksudnya ngoleh hasil keimanan se mun ongku ngoleh hasil keimanan se mun ongku ti abeli boleh kapasaan nikah ti menabi puasa sareng Allah nikah perintah kita ke orang si iman maka sing oleh hasil sing maoleh aki hasil kulaban pajengan puasa bulan Ramadan nikah iku montong aki deka iman timun iman seken mun iman kuat insyaallah puasa nah ben sisi dari puasa nikah juga bakal seken bakal kuat tetapi iman Nabi tak seken iman nikah tak kuat terutama enteng kulaban panjenengan keajilan lagi peraturan-peraturan Allah ban kulaban panjenengan tak pernah tengate ngadepin sedaja napa-napa saya perintahin Allah maka kulaban panjenengan tak bakal mangkiin keimanan seseken tak bakal mangkiin keimanan semun nira keimanan ni kada kepetengah kulaban panjenengan ning dalam kaudian karena manusia ni ajalan ni kamu dilajalan ning teng beteng dari mana ning teng beteng gempang kulaban panjenengan dari mana ngajalan teng beteng tak sinteran gempang tatandung gempang tableset gempang itu nyari beteng gempang maksud setaki kulaban sampean mun kau nikah mun tak atorok dari pun apa silakar tetek ketentuan ningi dalam kau bandai kau tu abak kau tu ngau ningi maksud
abak mun tak ngawningin ngodin pada ben sepeteng tetapi kun pot lopor apa sah pot lopot solat pot lopot bukan pada pot lopot modal jadi tujuan supaya kuleban panjenengan tak teti banyak salah tore angkui peraturan Allah ben cek lopot ngangkui peraturan Allah kala ben tengah tenah ben waspadan takok kuleban panjenengan mun tak tengah teh angkuina takok lopot man rama terus man rama durran lis-safinati yarkabu wa yawusu bahran thumma durran hassila man tining pasira orang romah panika ngamreh ya orang durran dak ka intan yarkabu makan ombah yaman lis-safinati dak ka parau wa yawusu ban nyelono te ya orang bahron dalam tasek thumma hassila kare-kare ngasih lagi ya orang durron dak ka intan mutiara orang si nyari intan orang si nyari mutiara si badan yang itu saratase panika tak pas gempang mangki idim mah keneng nah mutiara nikah mana bi tak kotu alalui lebet etase dimin kalaban numpak perahu bila ampun lah dapat ke keneng na idim mamun mutiara nikah bedah baru orang nikah capur kata se nikah pas nyelonot bakal mangki mutiara si bedening dasar tase sebenarnya juga kulaban panjenengan mana bitro mangki keimanan seseken keimanan sekuat panika kudu lebet ngalakonin perintah-perintah Allah kala bentak lopoden gitu maksud timuntro kulaban panjenengan teti orang sehasil andi iman seseken kulaban panjenengan tore lakonin perintah Allah kala bener cek kui ngangkui dari pun apa silakar laika biasa aba sila cet abiasa aki ngangkui lalakon repon aren ne kecek torot angkui terus bajang si bari omong contoh nih bajang si bari cek angkui bajang si bangke bari pada duhur laku pada duhur omong duhur si bari ilmu na duhur si bari cek angkui ka duhur si lakuna andi arte duhur si lakuna angkui pengauningan si ekalaku angkui duhur si laku selebih bagus tempeng benduhur si bari sampai terus ti usaha na golban panjangan ini dalam kaudian sampai terus berarti itunya banyak lah kau nak budget cet apa laku cet itu jenis kayak apa laku mangkan Allah subhanahu wa ta'ala ni tibakin keimanan ke kulaban panjenengan ki supaya orang seiman ni kayak insyaallah orang mana kasi tak bakal banyak kaleron dia tak bakal banyak salah si banyak salah nangki orang seiman ni kelemah sebenarnya kecukan kulaban panjenengan ni saat mangkan ni perintah puasa siapa puasa na orang seseken ya orang si kuat iman siapa puasa na orang si tak seken ya si tak kuat iman jadi si kuat iman insyaallah selamat puasa kulaban panjenengan amin amin ya rabbal alamin bakadat tariqatu wal haqiqatu wallahu a'lam bissawab sebenarnya bisaos kemampuan tengkulah madepak pon apa sih teti rutinan pada pak tengkulah malam Jumatan biasa nih setengah bulan tetapi bulan Ramadan kala pun minggu muka-muka saya sekoni abang tak manfaat seraja abang tak barokah seraja insyaallah sampung mulai ning malam Jumat datang kalau benetin Allah subhanahu wa ta'ala ning kending temor kalau benetin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bissawab bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in Allahumma hdina bihudak wa la tuhlina awliya siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا فعلا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fil amin. Insyaallah pagi boleh malam Jumaat datang kalau Allah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.